Bizge Peygamberimiz süyüktü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den süyünüştü kavarı. Ve an Ubade ibn Samit radiyallahu anh ennehu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idmanu li sitten min enfusikum adman lekumul cenne. Usduku iza haddastum وَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَادُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Siler mağa altı nerseni atqaruğa uvada vergile, uvada qılgıla, men silerge beyişli uvada qılayın. Peygamberimiz bu sözden emne demekçe? Bul dünyada altı nerseni atqarıp, anan kıyamat günü, o Allah'tın elçisi, muna sen aytqanday sözge turdum, buyruğan işingdi taq atqardım. Dep kıyamat günü mağa kelgile, men da beşke joldumu bereyin degen söz. Alar kaysilar? Birincisi, eğer süylösüңөр çındıqты süylögüle. Taqtap aytkanda kalp süylöbögüle. Kalp aytуу munafıktın belgisi go. Ekincisi, eğer uvada berseңер, uvadaga turgula. Uvadаны buzuudağı munafıktın ekincisi belgisi. Üçüncü, eğer amanat berilse, oşol amanatga kıyanatlık kılbagıla. Büröөнүн amanatına kıyanatlık kılуу munafıktın üçüncü belgisi emespe. Төртүнчү, уяттуу жериңерди коргогула, күнөөгө барбагыла, уяттуу жериңерди жапкыла дегендик. Бешинчи болсо, көзүңөрдү жумгула, арамга, чоочун аялдардын тыюу салынган уяттуу жерлерине карабагыла. Алтынчысы, колуңарды арамдан алыс кармагыла. Мунун мааниси бүтүндөй дене мүчөлөрдү сактагыла. Бул дегендик, жашообузда арам жолдон алыс болуу, Кудайдын тыйган иштеринен тыйылуу дегендик. Жыйынтыктап айта турган болсок, адамдар менен мамиле кылганда алардын укуктарын тебелеп, акысына кирип калуудан абайлагыла дегендик. Акыретке алардын акысы менен кетип калбагыла. Пайгамбарыбыздын sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge süyünüşlü kavarı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.